Naša gošća je Andreja Rovčanin, projektna koordinatorka Centra za monitoring i istraživanje CEMI, sa kojom razgovaramo o rezultatima istraživanja o predstavljanju LGBT zajednice u crnogorskim medijima i preporukama za odgovornije izvještavanje. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Koji je to bio glavni motiv za pokretanje ovog istraživanja? Pa ono što je bio naš glavni motiv jeste zapravo nedostatak ovakvih dugoročnih mjerljivih podataka koji nam govore kako crnogorski mediji zapravo informišu narod o LGBT temama i ono što je jako bitno jeste kakva je ta javna rasprava u komentarima ispod portala kada je u pitanju LGBTQ zajednice. Često govorimo o utisku u društvu da je recimo ta diskusija ili jako negativna, negdje se govori da se stanje popravlja, ali svi ti utisci i zaključci bez nekih empirijskih osnova, da kažemo, zapravo ostaju na nivou ličnih utisaka i pretpostavki. Tako da kažemo, to je bio jedan glavni motiv u smislu da u protekloj deceniji u Crnoj Gori nije sprovedena ni jedna ovakva vrsta longitudinalne analize, odnosno sistemske analize komentara publike na LGBTQ zajednicu, kakva je sadržina tih komentara, ton i tako dalje, kakvi su trendovi. I to je ono da kažemo što smo mi željeli da dopunimo zapravo taj nedostatak ovim istraživanjem. Ono što je recimo jako bitno jeste i da je drugi glavni motiv to da smo mi htjeli da usmjerimo pažnju na komentare. Na komentare kao dio javnog prostora, na nešto što oblikuje društvenu percepciju građana, a ne nešto što je, da kažemo, samo propratno ili neki manje bitan dodatak tekstovima. Sami znamo da oni oblikuju jako društvenu klimu i da se tu najbolje i najjasnije može vidjeti kakva je percepcija društva prema određenoj temi, u ovom slučaju prema LGBTQ zajednici, tako da smo, da kažemo, htjeli da stavimo fokus na komentare i u ovom istraživanju. Koji period i koje medije je sama analiza obuhvatala? Analiza je obuhvatila period od 2012. do 2024. godine i to je, da kažemo, jedan benefit ovakve vrste istraživanja zato što vam ona omogućava da pratite određenu problematiku u društvu kroz jedan dugoročan period i da detektujete određene specifičnosti, na primjer da li je taj narativ isti tokom godina, da li se on mijenjao, kakvi su tonovi, kakva je sadržina i tako dalje. Tako da u tom smislu govorimo da je zapravo ovakvo istraživanje zaista korisno društvu. Sa druge strane, mi smo obuhvatili 3 online medijska portala u Crnoj Gori. To su Vijesti, Analitika i Inforez iz više razloga. Prije svega, jedan od razloga je bio zato što oni imaju dugogodišnje iskustvo u tom online novinarstvu i medijskom izvještavanju, a sa druge strane, ono što je bio nama najvažniji, da kažemo, razlog jeste što oni imaju dostupnu digitalnu arhivu od 2012. godine i samim tim su nam omogućili da pratimo dugoročno te trendove unazad od 2012. godine, a sa druge strane imamo to da oni predstavljaju neke različite ideološke perspektive u Crnoj Gori jer smo mi htjeli da naš uzorak zapravo obuhvata različite uvide i u taj medijski pejzaž, da kažemo, u Crnoj Gori. Da, koliko je podataka prikupljeno i na koji način su negdje analizirani sami komentari? Analizirali smo članke i komentare tako što smo, da kažemo, obuhvatili jedan miks ručnog kodiranja i mašinskog kodiranja. Dakle, koristili smo kompjuterski model koji mašinski preko laptopova i kompjutera prikuplja te podatke automatski. Ono što je jako bitno jeste da su neki prvi koraci bili to da identifikujemo prvo tekstove na tim portalima tako što će se u tim tekstovima pronalaziti neke ključne riječi koje se konkretno tiču LGBTQ zajednice. Ima ih dosta, ali recimo neki od njih su LGBT ili LGBTIQ+, istopolna zajednica, kvir, parada ponosa, dakle sve one riječi koje konkretno mogu da govore o toj zajednici. Čak su bile naravno i neki zakoni u kojima se raspravljalo lideri, liderki ili aktivistkinje u ovom periodu i time smo na kraju krajeva omogućili da se svi ti tekstovi koji se nalaze na portalima tiču konkretno te zajednice, a ne da se LGBT zajednica spominje kao sporedna tema. To je prvo što smo radili, tako da smo sakupili 3250 članaka i 35.000 komentara u okviru tih
članaka na portalima. Prije svega smo koristili taj ručni dio kodiranja, dakle negdje oko 25% od ukupnog broja tih komentara je nasumično odabrano i to su kodirali naši ljudski koderi koji su unaprijed obučeni za takvu vrstu analize i naravno po jasno utvrđenim pravilima. Ono što je bitno napomenuti jeste da su se svi ti komentari standardizovali i da ljudski koderi nisu imali mogućnost pristrasnog ocjenjivanja zato što nisu znali iz koje godine i sa kojeg portala se nalaze ti komentari. I mi smo na osnovu tog, da kažem, ručnog uzorka trenirali taj mašinski kompjuterski model koji je kasnije povukao ostatak baze, dakle ostatak nekih 75% do 80% automatski. Ono što je isto bitno pomenuti u tome jeste da smo nakon toga, nakon prikupljenih komentara, te komentare ocjenjivali po sentimentu, da li su oni pozitivni, negativni ili neutralni. Kad kažem neutralni, to je bitno napomenuti za javnost koja nas gleda, dakle, da li su oni deskriptivni, informativni, bez zauzimanja bilo kakvog stava. Kada je u pitanju negativni, da li su negativni u bilo kakvoj vrsti, da li je to otvoreni govor mržnje ili nešto drugo i naravno pozitivni u smislu otvorene podrške. I na kraju smo te komentare grupisali u 18 tema, toliko tema se pojavljivalo zapravo i bilo je dominantno u tim narativima. I mogu reći na kraju da smo takvom metodologijom zapravo postavili jedan precizan obim tih podataka, što bi recimo ručnim kodiranjem svih komentara bilo negdje nemoguće ili možda moguće, ali bi zahtijevalo zaista jako velike kapacitete, jako veliki trud i na kraju bi bilo i pitanje kako bi bio kvalitet takvih podataka. Jasno. A koliko zapravo ti komentari govore o stavu javnosti prema LGBT zajednici i takvim temama uopšte? Pa kada pričamo o javnosti, naravno komentari ne predstavljaju cjelokupno javno mnjenje, ali sami smo svjesni i svjedoci smo koliko građani i građanke u Crnoj Gori koriste portale, medije, društvene mreže kao jedan primarni izvor informisanja i koliko nam je zapravo sam internet lako dostupan. Tako da mogu reći da u velikoj mjeri ti komentari predstavljaju, da kažemo, jedan stav javnosti. Zapravo više bih dala publicitet tome da ti komentari predstavljaju stavove koji građani i građanke percipiraju kao dozvoljene da objave i da komentarišu na online portalima i negdje se gradi taj osjećaj, odnosno taj osjećaj je već prisutan od strane komentatora da on ima to odsustvo odgovornosti samim tim što može biti anoniman i što može biti ispred ekrana. S druge strane, ako imamo takvu vrstu, da kažemo, negativnih komentara, diskriminatornog sadržaja, uvredljivog ili omalovažavajućeg koji je prisutan i dominantan i vidljiv na tim portalima, to šalje jasnu poruku našem društvu da je takav govor društveno prihvatljiv. I to zaista ima šire posljedice po samu LGBTQ zajednicu koja na neki način može da se osjeća, ne na neki način, nego se definitivno osjeća omalovažavano, neprihvatano od strane društva, a sa druge strane imamo i drugi problem, a to je da se kod šire javnosti gradi, da kažemo, taj stav negativnosti sličan ili isti koji je prisutan u tim komentarima koji je najčešće negativan. Jasno. Dakle, evo, potvrdili smo, komentari su najčešće negativnog tona. Kako to tumačite? Jeste, komentari su najčešće negativnog tona. Kao što je koleginica Maksan ranije u prilogu rekla, 80% je takvih komentara i mislim da samim tim možemo izvući podatak da je, kada je u pitanju LGBTQ zajednica, postoji taj veliki otpor u javnosti i velika stigma kada se govori o toj zajednici. Moram napomenuti da svi ti komentari koji jesu 80% negativni nemaju istu vrstu od negativnosti. Dakle, nije sve otvoreni govor mržnje, imamo mi neke druge upakovane forme, ali ono što je zabrinjavajuće jeste zapravo što je ta negativnost kontinuirana, dakle kontinuirana tokom ovog vremena i zato što pozitivni i podržavajući komentari kojih također ima ostaju u sjenci i ne mogu biti vidljivi i samim tim nam to govori koliko je zapravo društvo ima ukorijenjene stereotipe kada je u pitanju ova, da kažem, tema LGBT zajednice. Koliko su raniji oblici govora mržnje bili otvoreniji u odnosu na današnje i da li se priroda negdje tih negativnih komentara možda mijenjala kroz godine? Jeste, mijenjala se kroz godine. Ranije smo imali komentare koji su otvoreno sadržali pozive na nasilje, uvrede koji su bili jako eksplicitni. Danas se sve to češće pakuje, da kažemo, u neke ideološke, društvene narative, političke teme,
Često se pominje tradicija, navodna ugroženost društva. Imamo naravno i dosta suptilnijih formi koje su, na primjer, u vidu cinizma, ismijavanja, šale i tako dalje. Negdje imamo i pozive na slobodu govora i slobodu mišljenja, tako da smatram da ta negativnost je prisutna, dakle, jednako, ali se samo ona kroz godine transformisala i prikazivala se, da kažemo, na tim portalima u nekim drugačijim oblicima. Jasno. A koje su to godine možda bile najintenzivnije kada je riječ o medijskoj pažnji prema ovoj zajednici? Ono što je bila najintenzivnija godina zapravo gdje smo imali najveći broj komentara i članaka, ali i najveći broj negativnih komentara jeste 2013. godina i to nas kao istraživače negdje i nije začudilo i bilo je očekivano s obzirom da je 2013. godina u Crnoj Gori bila sprovedena prva parada ponosa u Budvi. Tako da to je, da kažemo, jedan jako interesantan period. Zatim imamo 2018. i 2019. godinu kada još nije bio usvojen zakon, ali se tada javno raspravljalo o tom usvajanju zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i negdje 2021. i 2022. godina zato što su mediji izvještavali najčešće o napadima, fizičkim napadima i govora mržnje prema LGBTQ zajednici. Tu dakle imamo i jedan drugi dio i utisak i da kažem zaključak jeste da se najčešće u medijima izvještava o LGBTQ zajednici kada su u pitanju određeni događaji ili određene inicijative, a ne recimo kontinuirano o njihovom svakodnevnom životu. Ono što me zanima jeste da li se u posljednje vrijeme bilježi manjak otvorene podrške LGBT zajednici? Da, naši podaci u analizi su pokazali da pogotovo u posljednje 2 godine posmatranog perioda, dakle 2023. i 2024. godini, bilježimo jasan pad pozitivnih komentara koji se mogu označiti kao pro-LGBT, dakle kao oni komentari koji otvoreno iskazuju podršku i imaju pozitivne tonove, ali recimo s druge strane imamo podatak da je u prve 2 godine posmatranog perioda, dakle 2012. i 2013. godina, imali smo ukupan broj pozitivnih komentara otprilike oko 12%, dok se u posljednje 2 godine posmatranog perioda taj broj porastao na 23%. Sad neki će reći da je to jedna vrsta napretka. U redu s te strane možemo to tako gledati, ali to zapravo ne znači nužno da su svi ti komentari otvorena podrška. Dakle, ipak su to neki komentari koji su možda samo informativni ili, ako realno gledamo, dosta pristojniji u odnosu na komentari iz prošlosti koji su bili uvredljivi. Tako da ono što je, da kažemo, naglasak jeste da je ta negativnost pristupna cijelo vrijeme i da komentare o otvorenim podrškama imamo jako malo u poređenju sa komentarima koji su negativnije prirode. Jasno. A šta nam takav trend govori o društvenoj klimi? Pa ja bih možda mogla da izvedem zaključak da nekome možda društvena klima u medijima može ovako površinski da djeluje u redu ili mirnija, ali kad malo bolje pogledamo u same rezultate i kad malo bolje, pogotovo ljudi koji prate komentare na online portalima, zaista se govori o tome da je to jako problematično. Kao što sam i prije rekla, dosta je ukorijenjenih društvenih stereotipa, dosta je tradicionalizma i dosta je anonimnosti od strane građana koji su češće navikli da negativnije komentarišu i da, recimo, imamo podatke u analizi da je bilo dosta dislajkova i lajkova na određene negativne komentare. Tako da nam i to negdje pokazuje kakva je zapravo društvena klima. Isto tako, jako često čujemo da postoji napredak u medijskom izvještavanju, generalno u medijskoj politici, ja to ne sporim, ali mislim da sada trenutno ne možemo govoriti o nekom suštinskom napretku kada smo svjedoci da je ta negativnost konstantna kroz vrijeme. A kolika je zapravo odgovornost medija u oblikovanju javnog diskursa? Mediji nisu ključni, da kažem nisu ključna instanca, ali imaju veliku odgovornost. Dakle, oni su oni koji zapravo daju nekoj temi prostor, daju dakle nekoj temi kakvi će tonovi biti u komentarima, kako će ona biti prikazana, uokvirena i tako dalje. Tako da mislim da je odgovornost najčešća i najznačajnija u toj moderaciji komentara. Zapravo kako mediji moderiraju određene komentare, to nam govori koliko su oni profesionalni i koliko je neki govor prihvatljiv, u kojim granicama normale, eto da tako kažem. Ako ta moderacija nije
dosljedna, njena primjena nije dosljedna, zapravo onda svi ti tekstovi, odnosno komentari ispod tekstova postaju plodno tlo za govore mržnje, širenje diskriminacije i tako dalje, bez obzira da li taj tekst negativan, pozitivan, neutralan, da li samo pravovremeno obavještava određenim temama. Ukoliko ne postoji ta moderacija, dakle, postoji prostor za ovakvu vrstu govora mržnje. Naši podaci su pokazali da je bilo određene moderacije na ova 3 online portala, negdje oko 5%, to je jako malo. To je upoređeno sa 35.000 komentara, negdje oko 9.000 komentara i ti su komentari naknadno obrisani, ali to nam isto također govori da su ti komentari bili zapravo jako eksplicitni, zato što je 80% drugih komentara koji su uvredljivog sadržaja ostali vidljivi i dominantni u javnom prostoru. Jasno. Svjedoci smo o svakodnevnom senzacionalizmu prilikom izvještavanja. Kako se to negdje može izbjeći? Prije svega, mislim da bi mediji trebali da gledaju na ovu temu kao na temu iz ugla ljudskih prava i sloboda i tu je jako važno da se na to ne gleda kao neki određeni skandal, kao nešto što je kliktibilno, što je gledano, što je čitano. Treba naravno izbjegavati određeno, da kažem, dramatizovanje u tekstovima kada se prenose određene informacije, kada se generalno izvještava o LGBTQ zajednici. I ono što sam rekla prije svega, ne samo moderiranje, već i sam izbor jezika, sam izbor tona i to kako ćete uokviriti određenu temu, odnosno određeni tekst. To je ono što je jako bitno i u suštini to je negdje, da kažem, kratko, ali sa druge strane i ono što je jako važno da ne zaboravim jeste da mediji trebaju koristiti određene alate kao što su priručnici, ove analize, policy dokumentari. Danas smo na okruglom stolu i predstavili priručnik koji smo izradili u okviru ovog projekta koji sadrži zaista jasne smjernice, određenu terminologiju i sve druge, da kažem, relevantne mehanizme i teme koji urednicama, novinarima i novinarkama mogu biti od koristi i oni mogu u tom priručniku pristupiti na našem web sajtu www.cemi.org. Naravno imamo ga i u štampanoj formi. Ukoliko je neko zainteresovan ovim putem, može se naravno i javiti za lično preuzimanje. Eto, tako da pošaljemo jednu poruku. Nadam se da će se koristiti taj priručnik itekako. A postoje li primjeri dobre prakse u regionu ili Evropi? Kako ne, da, postoje. Što se tiče regiona, to mislim da to jako dobro rade Slovenija i Hrvatska. Što se tiče Evrope, još bolje Njemačka i Norveška. Recimo, Norveška ima jedan, da kažemo, jako dobar etički kodeks koji se odnosi na sve tipove medija u toj zemlji, dakle i na novine, i na portale, i na radio i tako dalje, i koji obuhvata, da kažemo, sam proces od početka istraživanja o nekoj temi do onog dijela kada ta određeni članak treba da se objavi. Taj etički kodeks naglašava prije svega profesionalnost i odgovorno izvještavanje, to da treba provjeriti informacije iz više različitih izvora, dakle da bi one bile što više tačne. I ono što taj etički kodeks naglašava jeste da se jasno moraju razlikovati činjenice od pukih komentara i da se izbjegava terminologija koja može da ukazuje na stigmatizaciju, stereotipe ili da postiče neku vrstu netrpeljivosti. Što se tiče Njemačke, recimo, ona ima jako dobar zakonski okvir koji se bori protiv govora mržnje i protiv nezakonitog sadržaja koji se plasira online i tu jasno stoji da svaki jasno nezakonit govor mržnje, sve velike internetske platforme su u obavezi da u 24 časa izbrišu takav komentar, a sav drugi nezakonit sadržaj u narednih 7 dana inače će se suočiti sa kaznama. Eto, pomenući Sloveniju za kraj, da ne dužimo puno. Slovenija, recimo, ono što je zanimljivo ima, osim što ima etički kodeks gdje je obavezno da svi oni koji žele da komentarišu trebaju da se prijave prije svega i da se moraju moderirati komentari. Oni imaju jednu jako zanimljivu platformu gdje svi korisnici interneta mogu da prijave govor mržnje na koji naiđu online i onda se te, naravno, prijave dalje šalju nadležnim institucijama na procesuiranje. A koje su to ključne preporuke koje, dakle, proističu iz samog istraživanja?
Ono što su ključne preporuke jeste da prije svega bi vlada zajedno sa medijima, sa organizacijama civilnog društva, ali i sa Agencijom za audiovizualne i medijske usluge trebalo da inicira jedan strateški dogovor i da svi oni zajedno rade na tome da se stvore jedne ciljane javne kampanje gdje će se govoriti o govoru mržnje, gdje će se pokušati podići svijest građana o toj raširenosti problema. Sa druge strane, izražena je potreba za da kažemo nekim radionicama i obukama o digitalnoj i medijskoj pismenosti koje će biti ciljane i koje će se odnositi na novinare i na urednike. A sa druge strane ono što je jako bitno jeste da prije svega se kroz zakonske mehanizme interna dokumenta stvori jedan, da kažem, regulatorni nadzor koji će nadzirati medije i njihovu moderaciju komentara, a sa druge strane da mediji zaista imaju jednu detaljniju uređivačku politiku koja će biti javno dostupna i sa kojom će se na neki način preduprijeti, odnosno prije svega prepoznati taj govor mržnje prije nego što on bude objavljen. A kakvu to ulogu u rješavanju problema imaju institucije i civilni sektor? Institucije su ključni mehanizmi i apelujem ovim putem na njih, iako znam da vjerovatno sve daju od sebe koliko imaju resursa i raspoloživih sredstava, ali oni su ključni mehanizmi iz razloga što oni mogu donositi te zakonske mjere i mogu donositi mehanizme koji se sprovedu u praksi, a civilni sektor je taj koji doprinosi svojim istraživanjima, iskustvom, zagovaranjima ljudskih prava i slobode i zapravo je civilni sektor taj najčešće prvi koji ukaže i vidi te probleme, a institucije imaju moć i mehanizme da te probleme rešavaju u praksi. Da li CEMI planira slične analize iz drugih društvenih tema? Metodologija je postavljena tako da ona može imati određena prilagođavanja i na veći broj medija i na druge teme od društvenog značaja, tako da, a u suštini i sama prioritetna oblast rada CEMI-a jeste zapravo istraživanje javnog mnijenja, tako da što da ne. Naravno, CEMI planira slična istraživanja, ali ovom prilikom želim da pošaljem poruku da želimo da ovakva istraživanja postanu praksa u Crnoj Gori i da se sva istraživanja zasnivaju na dugoročnim podacima, jer jedino tako možemo i da vidimo realnu sliku ne samo medija, nego i drugih tema u Crnoj Gori o tome kakva je realna slika u društvu. A koja bi negdje poruka bila medijima u Crnoj Gori? Što se tiče medija, pa ono što sam prije govorila jeste da oni imaju veliku moć, ali i veliku odgovornost. Mislim da sve veće zemlje, sve veće zemlje, da kažem, a i manje zemlje, to neću sad generalizovati i davati pristrasnost jednoj ili drugoj strani, su se makle, da kažemo, od te samoregulacije i usvojile su neke modernije modele moderiranja, a u Crnoj Gori mi se čini da se i dalje priča o toj samoregulaciji, tako da mislim da naglasak treba da bude na jednom jačanju strateškog pristupa, na boljoj komunikaciji sa publikom, na detaljnijoj uređivačkoj politici i jasnijim pravilima kako bi se taj govor mržnje suzbio u online prostoru. Jasno, negdje smo se približili samom kraju, a koja bi negdje poruka bila samim građanima kada je riječ o kulturi komunikacije u online prostoru? Pa mislim da smo svi odgovorni u online prostoru u kojem komentarišemo i dajemo svoje zapažanja. Ja moram reći da je negdje najlakše osuđivati tuđe izbore, tuđe pretpostavke, tuđe živote, ali mislim da ono što je najteže jeste stati i suzdržati se. Možda je nekima najteže zapravo dati otvorenu podršku, tako da moja negdje poruka jeste ukoliko ne želimo da pomognemo nekom da se njegov položaj u društvu poboljša, onda je najbolje suzdržati se negativno komentarisanje i ne doprinositi toj normalizaciji govora mržnje. Negdje ću to preoblikovati kao da takvim našim ponašanjem možemo da napravimo neke ishode koje možda nijesmo planirali prvobitno da napravimo i koje ne bismo željeli da se dese nama ili nekoj našoj bliskoj osobi. Tako da u suštini moja poruka je da ukoliko ne želimo i ne možemo da pomognemo, da se makar u tom dijelu suzdržimo i ne odmašamo. Hvala vam puno, Andreja, što ste bili naša gošća u današnjoj emisiji i nadam se da će mnogi izvući određenu poruku i pouku iz ovog samog istraživanja. Hvala vama na pozivu.